Anyang aki din! Itayak pa'y ngayab-ngayab ken kamanong. Dinagdangdang kan. Ha? Agay ayab kagayam. Katuan, kunak manganan. Kasta ka di. Akat alaman nga lud. Mangantan. Kalpasan na, inakmad iya ayan da Madam Firma. Ha? Anyat mapan mo ibaga ken kuana. Hay, kasalita ko ma, no kahit na supply nak ito usirak nga agmula, ito kamatis. Ha? Amumitin, nalugi ta idin na pan nga apit, kapo iti kinababati please, so tinateng. Sa bagay mat kiti, amaanong, katuan kasaritam na niyat bakunana. Wen, tani, awan at talaga ti amok apangala iti pagpuunak nga agmula, ito kamatis. Ala, umay ka pa'y ngarod tamangan tapay manong. Sakpay ka mapan. Ala, umay kan. Sa anak ba't anarigat akasarsarita berteng? Anya laki din. Agyaman ako na madam. Siya ko, unti makaamo iti abono, kas kadaan niya pa di tapang spray iti imulam. Ayo, agyaman ka talaga madam. Aywan gayam, siya ti makaamo kun akat saan ko pa asinaludsod no anyat imulam. Kamatis ko madam. Ay kat nasaya at ano kasta, mayat nga agpaiso ti kamatis nga imulam itaabulan. Apag isaw, kalpasan ti upat abulan, nagapit kan taon, dadya abulan tinangin ti presyo ti kamatis. Siya pa ako mangalod, madam. Ay sigurado dahi taberteng, malaksid ka dagiti abono kan pestisidyo, tapno lumwang to kan tumambay tinangin na presyo. Saan tayo aliwayan ti agkararag kini apo? Kat, nakasagana ka din ti pagmulaam. Uwen, madam. Nakasaganan, Nakasaganan ti pagmulaak. Iso nga itata nakasalita kayon. Mabalin kon arog yan, madam. Oh, si kabit kayang palipipito. Nakapasyal ka man dito yung balay, mi? Wampanay. Di mo kunain nga awisin nakmanin iti siyat. Ay, bigbigat pala yang ya. Si kaki di mo, pare. Sana day tatimaya. Gusto pa lang mantisyat tanay. Gusto pa lang mantisyat tanay. Makadadali ti salon at ako nadang. Apo, nagadukit nga. Imayak, tanadamag ko kami na ni Madam Bill makanumit ti mga supply king kay timula makamatay. Ay, uwen pale. Hindi pa namin sa nalawas ang napana ka balay na kinasalita kit nagwenmet. Basta ka day. Oh. Paray. Mga ano kaya mo magagkadwa tayo ti karaday. Ha? Oras siya kaming pare ko kumulaan ti pagpunak manay. Nalawa mo ti mulmulam. No kaya mau, agkadwata ko ma. Katwin na pale. Day talaga ayam. Kat, kumusta nga ilagay? Anyang itinagsalitaan yung kiniberting. Imanugo mo bakit? Maya mga kadwa kami ti karaday. Ay, kat nasaya at adino kasta. Kat, anyangay kano ti imula yun no bilang laeng. Kamatis Kayso mo tinagsaritaan na ka ni Madam Vilma. Katuan saya atong ti trabaho adi kini pari berting. Tapnusan anak kababain niya. Anya laki din ba siyang? Nakababay man nga ibagbagam dita. Ni, kunak adi taamok ngamin ti ugalim niya. Nakikadwa ka idi kini pari Jojo. Sakti mababain kan kuha na takabayatan nga agtrab-trabaho iji gardinyo kot. Adda ka iji tersena ni bakat galyang nga nabarbartak ya. Apo, iso nga ibagbagak manan ata mga nuulit manan. Si Kaki di mo. Saan na maulit da jay man? Nung nalpasin na pasamak, nalpasay. Saan na maulit ko na manay? Lang. Ay, makabanog at talaga tayo garding jaw. Anya nga lud pale. Saan tamit ang mga opisina ya? Ay, sa bagay magkindi Ay, inayan ito. Makabandog nga pa, so ngayon maagasan met ti bandog no makitaan na lang to ken ado ti bunga ti kamatis nga imula ta. Ay, wumut aparay. Huwag no dayta. Oray ka sa no ti banaw no napintas ti mula. Kit makay ayaw mo iti mata.
Magasan to amin abannog, apamang na agapit, tapale. Sapay lang ko mga rod, apakay. Ayo, Magagaharan ako nga agapit iti bunga ti kamatis na. magagaran iti apit ngay bagbagamit, pare. Ti ako napakit di, magagaran kan iti biyangay. Ay, yun na yung nga. Nga lagi ni. Nayon na mo tinwada kita pare. Puno ka di tinadamag ko, bes. Anya na ta, bes? Nagkadwa ni manong mo, kaniberting nga asawa da di abasyang. Ha? Ay, wen, bes. Nagkadwa ti garden. Dandani, damutan nga agapit iti mula da kamatis. Ay kud nasaya at ano kasta. Naimbagman tayo manugot ti kabsat mo, ang nakikadwa da di nga erengkeng kwana. Diyak man amoy ti kamsat ko. Basta nagwal matlatan ora amo na ti ugali day dyan, pipito. Wan nga rod, amok ngamin tinarabid na, hindi nakikadwa manan ka ni Jojo idikat. Baybayan na lang ni Jojo ang agtrab-trabaho iti garden. Kabayatan ti mapan na panagbarbartag di ta igid. Kaasin na. Awan pa'y mo tinibagbaga ti kapsat ko ngay narabid na ti kasta. Ay, rumbang laang Apay dila agbain no kasta pay lang teramidin na. Anya laki din da ya tao. Itay ka pa nga scroll ita cellphone mo ya, Pipito. Kita am na ito bakay. 10 million ka no, ti premyaw. No, asino man ti makaisuro, no, sardino ti ayan ni Atong ang. Nakita ko nda ita. Kat, anya ko maitano 10 million ti premyo na. Mayat sa ti mapantumulong amang sapol king kwana, Anya? Ay na, agtagtagainap kan sa manan, Pipito. Ay, nasaan man. Puno mo ti bagbagaksan ayan. Biglang yaman, ano bilang laeng, oh. Diyak amukan ka. 10 million ko naman. Pagpampanunuta, mga agpaisaw. Dakkel magatan ti 10 million kay. Nagadungay bagbagam dita. Ingka kumanganan. Kanon tipo sa ti kanong kumaana ka da sa rijila misaan. Anya lakit din. Huwag mapanakaw. Ne. Papanam, apa anak kaimpake mo tanti kawas mo? Punta ako sa Maynila bakay. Anya? Oo, sana nga kang angaw man. Sana balit at damon insan lusing nga pagdaga sa kiyay. Ha? Masigurado nga iti panagawig kaw. Mayawig ko ti 10 million na premyaw. Imposible maano dyan may rupahan da dyan nga atong ang. Ay na, nadadaulan kansan iti panunot. Tadahal nga ibagbagam may. Limpyo akpay lang basyang. Nya laki iteng. Ay, umadanin ti panagapit yu iti mula yu kini pari Berting. Sa ita, ipakpakat mo manan dahi ta kinabagtit mo. Nung maiyawig ko lang ti 10 million na premyaw, ultimong basyang. Pagkalawang ka rito'y balay, winusan ni subli ka ni Tinam, salbag ka. Inak pa'y suportaran mga asawa may. Atong ang unli, apay, yak mapiro ka. Anya? Napan Manila nila kay mo? Ay, huwan mari. Ay naapo. Jack amo na niya klase apa nagpampanunot ti adda kang kuan na ita. Una yun da dyan, pipito. Napan niya Manila. Tapno lang makibiro kinaatong ang. Ang langarod. Nagado parikot ko. Nainayon pa ilaang deta asawa mabaliktad. Di pa nagpampanunot na. Apo. Dayta nga rod gumari. Agasam man ngamin. Iso asaan kun analapdan. Tay di madamang aglablabaak. Agim impake mat gaya man ti kawas na ti awanan bain. Ay, pasensya kan, Mare, ha? Talagang awan ti usta pa nagpampanunod asawa man niya. Uy, saan na ka masahay rin tiretang imbagang mare. Gaputa iso matipod no. Anya lakid din na asawa, makalbo. Kasla sure mat api manaw. Ay, masigurado na kano amayawid na ti 10 million a premyo. Ti makaisuro kini atong ang. Ay, salbag!
Isumit lagayam Idi na minsan pa yung aldaw nga awag iti telepono. Ngayon pulos asaan asumungsong bat ya? Ha? Awanang, pinanawan na kan tikadwa maagpuros kumay timulayo akamatis. Hay, jak maawatan no niya't pampanunutan na dadya pipito. Awan sakit panunot nan Agasaman, amo namat anangin ti kamatis ita. Imbes sa maragsakan ko mata na pintas ti mulayo ken adu ti bunga na. Ngam na panidya Manila amang sapol kano kini atong ang. Hay, makamumit din Saan kumit ka imbaon amapan di Manila? Kasano nga ito ti panapursyo ko ma? Agnayo naklae ngayon, iti tao nga ayabak tap numalpas iti agmalim. Anya nga kit awan mit ni Pipito. Mas pinili na ti 10 million niya atong ang salbagi diya nga tao nga. Hay, makapasin na ito siya kumparem. Laklakayan. Ngayon awan pa iti husto pa nagpampanunot ti Jaske. Hello, Bagtit. Hilo pa kay. Unay, bakit kung ko lang magkanya ako? Unay ka. Katpod no, mat. Naimbag pa kidi aja taong anda Bagtit na tamaawatan ta Bagtit nga raw. Yeah. Ngam si ka alimpyaw. Awanan, natuluyan kansan. Sige, aki di mo. Kat anyat, yaw awag mo. Kuha ngamin ba kay? Nakaungutan din San Luseng kanya. Kat asino kumatisan ang makaungot kan ka. Papakpakana la ka no dito. Kuna na pa yung awang ka no sir-sirbek. Ay, pudno day ta, siya akong nga asawam ti mangibagbaga. Talagang awan sir-sirbem. Anya? Saan ka nga isakit? Ganabam ti kinaubing ti panunot mo, salbag ka? Hala, gusto ko mamot din na ba kay? Pangasim man ta, pawitan na kiti oray 700 pesos online. Pagpasahig lang, nga gamay. Pangasim ba kay? Makawawid ako. Sige kay din, Bagtit. Bye! Oh, paling Pipito. Nakasangpit kagaya men. Ay, paray. Nakaawid ako. Idi kalman. Tet, kumusta kay? Nayawid mo ka dito 10 million ni atong ang. Baratuan nakmetin Ay, si kaki di mo pare. Insulto nakpala ang mo ito. Ne, saan ka ngayon insultuin pare? Ibagbak lang bit at ipudno. Isumit nga rin tinapanami dyan Manila ya. Sana ya? Anya? No kaano anaapit amin ng timulat ang kamatis. Isumit ti panagawid mo. Ha? Kaya mo asawin nawanay. Nalpasay. Naibusan paray. Katwen, manulayang bit ti biyag ti kamatis. Apagbiit. Anya? Kaya manungay mo tibingay ko king kaparay. Ne. Agdamag ka pala ang tibiyangay mo kat dakdakil ti 10 million nga iniyawid mo. Ay, pangasi mapari ta sardengan na. Ang mga nugumurak iti mabayag. Tet, anya nga nga nugulain nak, kat ibagbak lang ang betipod no. Pangasim paray, itid mo tibingay ikaw. Amo ka nangina ti presyo ti kamatay. Isong itid mo ti osto abingay ko kunak manay. No adaman tibiyangay mo nga itit ko. Bayadak lang ang nagkataal daw mo, manipod nagmula ta. Aging ga pinanawan nak anapan mo sinapol ni atong ang di Manila. Anya? Nugulain nak iti dayta. Awan maalamidak. Danugin ka man. Ha? Nay, sikapay lang ti adaganas na makaungot akasta. Durabon kanto pay ngay. Kipon no mo ti bagbagak ah. Awanan ba yung najaberteng? No adaman ti awanan bain, kan awan iti husto pa nagpampanunot. Sika dayta, saan ati kumparem, salbag ka. Anya? Pagsasawam ni Berting, idinto ta si kamot ti adabasol na. Nagmayatan ngamin titulagan nyo, agkadwa kayo ti garden. Idi umadaning ti panagapit yo, pimanaw ka. Gapulang iti 10 million ti salbag nga atong ang. Anya nga itang nga. Ay, yang. Ita, sumanao ka. Tapnam mo man niya. Inutang ko laang iti kabsat ni Berting abaklat impaw it ko nagpasahim anagawid. Nagpuskol taro pa magsaw iti kasta Berting. Isimpam dahi ta panunot mo, laklakayan kan yung kasta ti panagpampanunot mo, kasla panunot ti Bagtit. Yan lakit din.
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Anay! Nagsakit na yung tiyan ko, nanang. Kaslasan ko nakabalan. Anay! Day, saan ka unay analaaw kat nakababain? Kitaan man kat si kalaang tinakapigpig sa tingiwat na dito'y labor room. Diyak to kaya to, nanang. Kasto'y matgayam kasakit ya ganak. Salbagkit din na itang ayat-ayat. Ay na, matayak sa matan. Nagbayag lakit din ti asawam aya. Ta iso ti mangkadwakan ka dito'y. Mababain ako ni ti kasta nga raramidam. Inawagak matan ni tay nanang. Sigurado pa umay tay jayan. Agsikal manan, ananay ko. Kinayat mo tinagpasikog sa ita. Aglaaw-laaw ka. Nasaya at matandakan. Si Kanti mangkadwa iti asawam dito'y labor room tarumwara kon. Sige na lang. Katagyaman na kiti pa ng kadwayo da asawa. Ayop ka, Darwin. Sika ko matiagri ka takastoy. Numukla ko makastoy ka sakit yaganak. Sana ko man na nagpaspasikugan ka. Anay ko. Una ka matulong. Nagalas mo titigos tayo bagbagam. Kababain, nagatuti makangag. Uray pa yan ti makangag. Awan bibiyang ko. Ag-relax ka lang amin Saan ka sumanao? Tapos saan nakarkaro sumakit ta tiyan mo? Uray aguli magak. Nasakit lata. Anay ko. Anay. Ayop ka, Darwin. Ay ala, nagyot matanti ka anak ka. Saklutak man. Ay, inayadam sina. Saan amon munyi ka day taa? Amom ka day no kasano tirigat ko anaganak. Saan mo masuksukatan day ta no matnagmaw? Nag-OA ka matan manang. Para saklutak laang. Sukatan nga ibagbagamot dita. Ay na, ibagbaga ko tirigat ti aganakken ka. Kaslasaan mo nga ammo no may lasat mo pa no matay kan. Iso asan ka lang na makias asawa. Anya? Agbakbakitak abalasang kasta? Ibagbagak laang tirigat na. Jakmat kaya ti agbakbakit abalasang manang. Lakay, apay nga aging gaitak dinak mapampansinan ay. Gapo tayong babay na kay ospital. Sobra mo ti panagsasaong kanyak. Siyak matan ti pabasulang mi ti panaganak mo. Idinto anagayatan ta mo tadwa. Kasla siyak laang tinaggalas mo. Tay no mayibkas ko laang matati sakit na marikrik na. Tapno mariknam matati sakit na. San laang asyak ti makarikrik na. Apay rumbang ayakas jay taramidam. Apay nga dagiti tagdo mga agan anak ijay. Kat saan da mo ta pagsasawan da asawa da. Ala, lipata mong day jay lakay. Saan na bali tawan mo't makaamam mo kada tayo di ospital. Uray pa siyak ti sang kakita dagiti agan anak. Amangan no ibagada pa siyak lang tinangayat iti panagsikog mo. Amangan no ibagada pa apinilit ka lang. Ala, husto ka din lakay. Di ka nagpasugnod. Basta nasakit tinakam ko iti kasdyang inaramin mo lumen. Tatang, umayak man. Apay, aday bagam. Awan tatang, umayak lang palabas iti oras. Katnukan anak ni bakit mo, bantayam kumaabarok. Masursuro na karon tatang. Ha? Apay Imbabay na kaya ospital. Ayop ka Darwin. Naamok na kumaakastoy tirigat ti agarak. Diyak kuma nagpaspasikogan ka. Kun kunanakit din.
Anya, madimot ang agpaiso day tang ibagbagana. Kababain tatang, iso imbes nga si kaswag, kat masusuro na kinkwana. Naawan ti ganas kong kinkwana. Ay, sana kasta abarok. Awatim latan di asawam nga raw. Narigat nga min ti aganak mate. Iso nga agawid kan, tamapan mo awiran di putot mo. Apay ayan ti asawam. Pimanaw nanang. Kat napananangay. Yakam mo. Kasla na sakit tinakam na kanyak. Gapo ka dagiti magbagak iti hospital nanang. Sama nga may na nasaya at dagiti imbagpagam. Sakto pa'y kat mabainak iti panagsasaom ijay. Anya nga ron ti maramidak ngay. Kajak mat ammo ti sasawak. Gapo iti sakit na marikrik na. Siyempre, mabain mo't ati asawam. Agkidaw kalatan iti pamakawan kan kuana ta si kamot ti nakabasaon. Uy nanang. Nagkidawak matan iti pamakawan. Pakawanan na kuman alakay. Di na kumamat papasan Kana anak ko launay. Nasakit nga rod tinahagam ko kadagidin sa usawang mo. Iso nga rod nga kidkidawak iti pamakawan. Ala, kasi kasungkit din tanak ta. Saan ako napakadanagan? Basta, nagkidawa kon iti pamakawan kan kalakay. Iso apakawanan na kumamatan Dakkel magaya man taputot mo. Sakto ti may sa anino nga. Ay, katuwa na pare. Itapay lang, kumparen tawag ko ken ka. Ay, uwin mo ta. Ayan ni misis mo ay pare. Si kamot ti gawa awer. Paglablaba? Ay kat pasarun man yun ani baby. Ha? Tap no maminsan ti panagrigat ako nada pare. Ay, saanan pare? Huston ti may isa nga anak mi. Apay ngay. Kakaasak to man na pagsasawan ni Lomen into naganak. Anya? Uwan pare. Ang mga no pagsasawan nak tumanan. Lakay. Apay, kalbit ka, kalbit. Agpakaturog ka man Anya kamatan lakay. Anyan ti problema maya. Dakkel ni baby. Oh, ikat din na saya. Tapno saan ta marigrigatan nga agaw awir. May metpay ko man umagnan. Saan aday tati kayat ko asawan. Dakkelan ni baby. Ngam aging gaita. Di nakmatan pagan Kaputa jak kayat nga agsikog ka. Mailiw akon lakay. Maturog ka kit din. Inton nagsikog ka manan, sakto manan ti papasulam. Ay, saanan lakay? Oo. Alan anya kamutan. Manun abulan tinapalabas adi nakpagan Ay, nagpintas talaga to'y kaanak kakmanang. Kita mo, dumakdak ka la pumimpintas. Talaga? Asino nga iti karupurupa na? Si kansamad manang. Agpaisaw? Wan. Kuma, aganak kamot iti lalaki. Ay, saan kun akayat ti aganak manan? Kinunakmat kan ka nagrigat ti aganak. Adda nga rod asawam, mabalin ka di mo't asaan ka nga aganak. Ay, basta. Jak kayat ti aganak manan. Ne, apayan manang. Anya di mapaspasamakan ka. Adan samat na kan ko na ikontra iti dyan ko. Naikontra wano agnginaw ka manan. Anya? Ay sabagay, saan ang nakaskas daaw no aginaw ka manang. Taadamot asawam.
Kinuna asaan mo na kaya ti agsikog. Ngam ita, masikog ka manan. Nanang. Kasano ngay mananday ta. Inton aganak ka pagsasawam tumanan ti asawam. Tsak matam mo agsikugak, nanang. Naminsan lang mo't nga day naramid mi ngam nagsikugak mat manan. Kat normal at adakat nga ron asawam. Nuapay kat nga mi na nagrigat ti aganak Sana bale, basta inton dumakkel lagi ti anak, kat nasingpet da. Ngam no pagsangitan da kalaang nga inada, day tati nasakit. Sa bagay mo't kit di Kas kumakandalya nga anak yaw. Kitaam kat nagpintas nga ubeng. Apay, saan ka ama ay ayo kan kuana? Maayaw, nanang. Malagayam, isuasaan mo na pagproblemahan ti panagsikog mo. Tama ka itadliw-liwa dagiti anak tayo. Itamasikog ka manin. Indon aganak ka, papasulan na manin ha. Diyak maamo agsikugak. Aday amot makiasawa saan nga agsikog. Malaksid ano lupas. Saan ka lakuman anak sa asawa no kastamad lang nga agwala ka no aganak ka. Ala, ikarkarigatak to ti agsingsing pet into naganakak lakay. Rumbang laeng, tas si kamot tinangpilit ka niya. Anay ko, ay salbag ti kastoy. Manjak ton na talaga. Agsinatan Darwin. Nasaysayat nga agsinatan ngamtay matayak. Kasla matayak iti panagrik na. Day tikot ti kong kulakang ka. Sikat ti kalbit akalbit. Itataganak ka kasta ka manayin. Amo ka pagayat mo matlaang no kalbitan ka. Iso atap no sana na maulit ti panagsikog ko. Agsinatalangan. Pumanaw ka ni Jabalay. Malala. Lulay tati ko nam di iso. Ala, daras sa marunta ka na. Agiddag ka nga agiddag tabarang rumor at daras ti baby ta. Tapno makapanaw tan dito ospital. Nalabasan ti panang ibabain mo kanyak dito. Nakamukan dito'y balay. Ayabam ni nanang akaduam. Pagsagay sa antan dagit anak ta. Alaak ti inaunang anak ta. Kukuamot tay maikadwa. Wen Darwin, day talangan ti solusyon tapno sa anak ngagsikog. Kanyak mo tin maanusan tinakaro apa nang ibabain mo kanyak. Sikat tinang kalbit ngam siyak ti babasulam. Uray ata kay kayat mo, mate. Oray pa niya ti bagbagam. Sikat ti muna anang kalbit kanyak. Kalbit ka, kalbit nga. Kahit agsina kayo nga rudain. Wanin tatang, kas jaymot ngamin ti ugali ni Lomen. Ngamasan anasayat nga agsina kayaw. Duwan ti anak yaw, sayta agsina kayaw. Kati sumot ti kayat na tatang, kasi madagit anak yaw ano kas ka. Basol ni Lomen. Saan ko ang basol, tatang? Pinapanaw mo ti asawam. Pinapanaw ko, di madamang aglible, burak nanang. Diyak kumakayatan nga ituloy na ti pumanaw, di nakaanaka. Kayat naman ti pumanaw, di binaybay ako na. Kastanto mga may ti ugalim. Anya nga ron ti maramidak ngayon kasto ti ugalay. Kat pangaasiyo kumata, kadwaandak pa'y dito'y balay nanang. Talaga akadwaan ka takaan anak mo kat nga rod. Imbes ko mga min ati asawam ti mga sikasukan ka, nga maawanan iti ganas, gapo iti kumkumpurme nga ibagpagam. Sana bali nanang tamaudi da ito yan, apanaganak kong. Tapi manaw kat nga rudan ni Darwin. Ay, una yun pare. Apay, isa nyo ka rin ang maayos kani kumaray, ti bagbagiyaw. Diyak nga ron kahit asyak ti pabasulan na. No kasi nga ganak pare.
Iso na sa isayat mo sa arin agsiksikog. Nagsimplian mo ti parikot yo. No saan na kayat tagsikog? Nagadumo di ta pamuspusan pare. Ay katiso at agrami diti pamuspusan pare. Tapno saan ko mang agsikog. Sa bagay sana solusyon ti panagsina iti dayta parikot yo pare. Nyalaki din. Darwin. Anya lakit din. Aping adta ka dito. Mailiw ka itanak ta. Orayam ama karieng ta nakaturog iti kwarto. Uray si kamad lakay kailiw kan. Anya lakit din dito. Adday ta ka manayin. Nalipatan manayin. Tirigrigat mo anak-anak. Iso akas ta ka manayin. Lakay, agawid kayon iti anak na. Diyak kayat ngagsina ta. Pangaasim ka di alakay. Oho. Di na kon maalay. Di pa nagpakpakasim lomen. Awanin pamatikin ka. Ora ibagam asan ka nga agungot inton aganak ka. Saan muntumot laeng amatong pal. Talaga saan akong ngagsikog lakay. Gaputan na panak iti doktor. Ket nagpariseta ak iti mabalin nga usar tapno sa anak manen ngagsikog. Agpaisaw. Wan lakay. Nagaramid ak iti remedyo tapno saan tan ngagsina. Diyak kayat ngagsina ta Darwin. Iso nga agawid kayon iti anak ta. Ay, anya laki din. No ada problema. Alaan iti nasayat asarita. Tapo masolusyonan ti problema. Anya laki din. Gapota amin na problema. Ada solusyon na ako nada. Mapagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Siya kung ti makaamo dito, sir. Sige. Agyaman ako na ikin ka, Ami. Awan anyaman na, sir. Anya lakit din. Kunak, ano saan mo akabailan nga ramida na si Kalaeng? Ta ibaga kumakinidya at tulungan na ka. Ay, saanan, sir? Kabaila ka syaklaang. Mabalin ko mat nga iyawid, talapas ag ijebalay mi. Ay, kaano ka diti pa nang isubmit ko iti daytoy, sir? No, mabalin kumagat inton Martes. Biyernes ita. Iso nga adda pa iti talungal daw. Ay, kabailak nga ramidan daytoy, sir. Malampay laang iti Lunes akat itad ko kada kayon. Sige. Agyaman akmanan, Ami. Awan na talaga dayjay, bida-bida ka trabaho. Ha? Asino ti ibagbagam, friend? Ne, asino pa'y kuma? May salaang mat ti bida-bida ka trabaho tayo. Ni ami laang mat. Sa bagay, ni Ami laang mat. Ngam apay ni Ami. Adda ka din na aramid na? Nangag ko ngamin, tinagsaritaan na ni boss itay. At yung paramid ni boss king kwanang. Dahil kat naskin ko maadwa at tao ti mga ramid. Ngam gaputa bida-bida. Nakuna na nga iso kanulatan. What? One friend. Nakuna pa ni bossing king kwanang ay baga na kumakanuking ka. Tapno tulungam. Ngam imbagamot din ni ami akabailan na kanaw. Uray awang kadwanang. Puo na yan. Talaga amat Uray trabahuan ti dua a tao. Katrabahuan na ngagmaymaysa. Kastamat at talaga ti bida-bida. Di uray man no trabahuan ko matilima a tao. Kitrabahuan na. Tapno ka na yun ma-appreciate da. No anya launay Awan mo tinayon ti sweldo na. Itikas dingar aramidan na. May antay ulatan. Anya ngay nga ron. Kit bida-bida ti awanan ba Anya laki din.
Unayin ay ati kastoy, makabanog, tiag trabaho. Ay ka talaga kasta Ay, ni, mabitlahan. Anyang indagitamot. Imot mo ang nakakabil iti eco bag. Ay, jak nga minalpas ti ipapaaramid ni Bossing. Iso nga inyawid kun Anya? Ay, nabisinak lakay. Nakaluto ka ka din? Wait, nakasaganan ti makan ni kusina. Imunan anangan ti anak ta. Datalaan nga ti saan pa Kasta ka di? Alang aron, intamanganan, tado pa'y ti aramidak, inton madamdama. Apay ay ngamin ang masapol nga agiyawid kay ti trabaho dito'y balay. Abay, kurang ay ti 8 hours sa panagtrabaho, may trabaho yun. Ay apo, ayan ulay. Nagadukat sa ludsod mon. Ha? Saan matasikat timang trabaho no bilang laang? Ay una yun. Nalala, gusto. Dakas gaya mo tagsaludsod ita. Ala, inta mga na yun. Ti kastoy. Alauna ni ti parbango. Nangamjak pa'y nakagudwa ti aramidak. Ay, picturak man kit dita i-post ko iti Facebook. Sa kabilan iti caption na nga overtime until midnight. Wow, unay kan bakit? Ala, una pala iti parbangan, manda ka pala dito kusina. Ay, jak pa'y nga rod nalpastoy aramidak. Unay daytan bakit? Manulain nga oras, ti pa nagturog mo no kasta. Ay, katanya ngay nga rod. Talaga kasta Ituloy mo to daytan, inton bigat bakit? Unay kagit din ay, maturog tan. Day takot ti ipuy-puyata mo. Ay, sa anak man na pakibibiyangan si Kanuli. Makapabisit. Ha? Noon mat lang ti may tulong mo kanya. Nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Ah. Sumanao, salbag kit de. Unay day talangam si kami. Kaslasaan ka na't naturog iti manuarabia. Ha? Ay, wala na. Diretso mat atalo rabia sa anak katurog iti husto. Ha? Tapay ngay. Ano nga min tiniyawid ko nga inaramid ko. Andi, kayat mo asawan, titrab-trabaho jay opisina yaw, iso tiyaw awid mo. Ay, wala na. Tapno lang maisambot. Ura deta na kinagagat mo, ame. Ay, kasta talaga, nana. Anyang nga rod ngay, katawan mo't dadu matalkan ni boss me. Ha? Andat kayat mo asawan. Kano nagsasado mga mindagiti katrabahuak. Kan may saan atalkan ni boss me isuda. Dadya na ka di kan bakla ti kayat mo asawan. Ay, katasino pa'y kumangay, nana. Kat isuda mo ti katrabahuak. Adamat kit di ati mabalinda may tulong dagiti daduma katrabahuak. Ngam dumalat tangamin ti trabaho. Ah, kayat mo asawan. Si kalang ti talkan ni busyaw. Kasla-kastan, nana. Oo na yan. Kat oray kasta, i-manage mula ti oras mo, tapno makaturog kay tinasayaatan eh. Kasla ka mo tan sumbay, tilangam, ame. Unay day tanalangam ame. Kas kala sumbe. Anya? Hoy! Jack magustuhan day nga angaw mo si kabakla. Ha? Ni, ibagbagaklaan mo tipod no Agsarming ka ngay nga ta. Tapno makitam day talangam. May 1 kilo kat 1/4 day ta ay bags mo salbag. Kasta talaga, ti ado ti aramidan na dito yung opisina. What? Kan, kasta talaga ti taltal kan ti boss. Ado ti aramidan na. Oh, come on, Ami. Taltal ka nakakadini boss. Wano talaga lang nga pabida-bida ka dito'y trabaho. Anya? Tapno mo man niya, masyado kang pabida. Agasam man, uray trabahon ti 5 a tao, kit ikarkarigatam nga aramidan asi kalaa. Tapno agparang lang nga si katitaltal kenda, nga uray saan mat. Anya? Sadyang pabida laang.
Sana kaya't asawon dayta, kat si kalaang ti mapagtalkan. Anya laki din. Hoy, nangan alhamot iti turod mo. Tala ibagam ti kasde kini ami itay. Siyempre, nagtao di ti kinangisit ko, ti kinaturod ko ade. Anya? Kayat mo asawan, ada powers na dita kinangisit mo? Adda talaga. Saan man nasakti kaskasta na da nga ami? Isulak ano ti mapagtalkan iti trabaho. Puuna yan. Durabag tupay nga urahin na. Hindi ka pala dinurab nga road tap no maring iti matmaturog akararwana. Mariingki di tinatay na kararwana. Sika talaga. Agasem man. Ibaga nakidi nga isulak ano ti matalag. Isu nga isulaang ti ado ti mararamidan na. Ti awanan bain nga ami. Agraraman mo tanda dya babae. Saan aga po iti talak isu nga adu ti mararamidan na. Sadyang bida-bida lang ba? Kiti sumat. Datan tupay kat saan tapay anaaramid anang ngiyawid iti trabahuan. Katuan mat. Isulang ti akinaramid kadagita, takayat na, nga isulang ti map-appreciate ni Bossing, salbag. Naimbag kumamit, no iti day tangar aramidan na. Kat adda na yun ti sweldo na. Gumawan mat. Agpapada tayo mutlatta. Kasta talaga, friend. Saan asweldo ti habol ni Amia niya? No, dekat, titaktakdaran na nga ugali na. Ti bida-bida iti trabaho, anya lakit din. Alaman nga rod dyan, Pangasim tayo lepas mo dahito aging gayintong Thursday. O sige, sir. Rugyak da ito yung madamdam, Good. Naskyon nga min ama ipasa tayo dahito inton Friday. Isa malpas kumano Thursday. Sure! Ay, ala, sir! Syaklatan ti mga ramid iti dayta. Ha? Ang mga nusan nakabaulan ni Jana nga ilepas aging gainton Huwebes. Ha? Syaklatan, kunak tumet. Saan mo akabaulan dayta nga ilepas? Ibagbagakon. O sige, sigalat nga roda nami. Agyaman ako unay, ha? Awan anyaman na, sir. Sigurado nga min, asaan ang maaramid ni Jana dayta. Iso asyaklatan. Ay! Salbag kiti amin salbag! Po, nahinda dyan nga ami aya. Ay, bida talaga. At yun na pa din ni Jollibee ti kasdyang ugalin na. Bida ang saya. Kasla jak maklon da jingay naramid na kanyak. Iti pa'y mismo sangwanan ni Bus. Anya laki din. Pabida talaga. Kasla Jollibee. Bida ang saya. Kasla imparo pa na kingka nga wan apulos ti kabailam. Ken mararamidam Saan lang akasla, friend? Talaga nga parupa na. Agasaman, kurang lang kut ibaga na kinibos adam bulak. Saan ko ang marami ti paparamid na? Isu nga isulatan ka no ti mga ramid agasam dat. Di ka pala sinumbatan iti sangwanan ni boss. Tamnog nakam. Sumgarak man iti kasi nga ugali na. Bida-bida talaga. Ay, saan ko ang madescribe ti kinaagin lalaing kan bida-bida na dito trabaho ya? Ay, adan tulat taal daw na dayjay, Jana. Laglagi pa nga aming nga ginlalaing, kat agpatinggan tulat tati kinaagin lalaing da, Jana. Nalaki din. Ado man na ito inyawin mo, bakit? Ay, wan, ado talaga. Inyawid ko na, tamok nga min asaan akabaulan ni Jana nga aramidan. Ha? Iso ko matipang tadan ni boss. Iso ko mati mga ramid. Ngam amok nga ada pagkadambal na dayjay a babae. Iso ako nakasyakon. Una yun namin. San mo't siguro adambal ni Jana? Nalabos ka mo. Ne, takasla iso ti kanunungam Nung atada kayo latan ti agasawa. Salbag ka. Anya? Hay, diya ka mukhang ka. Apay ngamin nga ibagam adambal diya tao. Kat puno mat. Manumatan nga ulit nga imbagakkan ka.
Nga amamod akon ijay trabaho, gapo iti multitasking nga kinataok. Iso nga rod nga awan makunan ni boss kanyak, tauray aramidan ti lima tao, kabaelak nga aramidan nga uray siyak laeng. Ngam iti salodso. Adda ka di mo tinayon ti sweldo, iti kasta nga aramida. Pumanaw ka man dito inuli. Diyak kaya't makita na ita pa nag-group-grupam. Salbag ka. Nay, una yun day talaga, mami. Kakapsutak nga rod nana. Diyak maawatan tiriknak kan maululawak pa eh. Anya, nagkapamayatan na rabyan ka unay. Sa dino pa'y kuma. Naggapuak iti trabaho Nag-overtime ak ngamin. Ay na, pangaasim tayong kagpa-check up. Ame! Nay, matumba ka matan! Ay, tulong! Ni, napukawan mo tinitipot! Kasano na ito yan? Tulong! Apay nga data dito inuli. Napukawan kay ti puot, ita ijitersina ni anti muna. Naimbaglaan na, tadana ka nga gitipukaw na. Anya? Panghasim man, tausto nga minin ti panagpuypuyat mo, bakit? Husto nga minin, ti panangyaw awid mo kadag itinaskan amat trabaho, iti trabaho yo. Agasam man nga min taramid mo. Aging ga alas 2 iti parbangon, adda ka pa ilang agtrabaho. Anyan. Awam mo nga rin ti uray 5, na-paralyze, anayon ti sweldom. Uray banking la kumakawayan. Anya laki din. Nagadumot na naibagam nuli. Pudno mo ti magpagak, bakit? Sana ya? Oh, ita nga adda ka dito ospital. Adda nga raw ti may tulong ti bus mo. Ti pagtrab-trabawam. Awan! Awan bayad ti kinabida-bida ti trabaho, ami. Tandaan am da ita, bakit? Gapulang ita aramin mo abida-bida. Mo sa ospital ka. Aw nga maitulong da uray 5 nga duleng. No itultuloy mo pa ita karamid mo, bakit? Hay! Jack Lamon! Naimbag man na, ta dito'y pay ayan nyo, tinakapukawan ti puot na. Ay, wan nga raw. Naimbag ta saan nga iji kalsada, nga awan babalay. Aywan, imbag ko ng tanadlaw ko pa'y. Kan, naimbag langan, tada nakangag itipukaw ko. Awan lat makunkunak iti dayta. Basol na mutlaang. Anyat kayat mo asawan. No saan ko maapabida-bida iti trabaho? No saan na ko matrabahuan amin, di trabahuan ko maiti 5 tao? Saan ko mga agsakit akas jay? Nalabas to mga amin ti kinabida-bida na. Ah, kastagayam. One! Kunak ano isulaang ti taltal kan ti busyaw. Isu nga isulaang ti makararame, da isulaang mo ti bagbaga na kanyak. Ay, sana po no dahi tanana. Kaya't na lang amin tagpabida, iso akasta, nyalaki din. Naimbag din ti nagsubli pa iti puot mo, ami. Ni, nagalas mo tanday ta pasungad mo si kabakla. Pudno mo ti bagbagak, Tanuin laylayon mo, asaan na nagsubli ti puot mo. Nakababain ko ma, ti pa kayo istoryaan, salbag ka. Anya? Ibaga ti tao, anatay kalaeng, gapo iti ugali, mapebida-bida iti trabaho. Ura aramidin nga min ti 5 tao, kat agpresenta ka asikan. Uray mula iyawe, Diyos mio marimar. Ay, pangaasim man tahuston. Diyak kaya ti makirinig yar ita. Oho, ti ko nam kidni akit mapaypayswan ka iti bagbagak. Kat ita amayat ka manan, kat sige manan alam amin, yawid mo amin, nagiti matrabaho dito Ijay mon balay yung aramiden. Anya? Barang iti maikadwa gundaway, ang mapukawan ka iti puot, kat makita mon ti resulta ti kinabida-bida, salbag ka. Anya? Sakto latan ti mga istorya iti tattao, ti kinabida-bidam, itaas ibibiyag ka. Ay, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag,
Dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Nay, mare, apay nga agwalwalis ka katrabi eh. Ha? Taapay ko, Mare. Dakas ka de? Kasla saan ka matabak-bakutan? Anya? Apay, saan aya nga imbaga tinaganak mo amay parit ti agwalis itirabi eh? Pamati la titataw idi ang gaday ta kumare. Di kan tumat ngamin mamate. Dakas nga ro ti agwalis itirabi eh, ta iwalwalis mo ka no ti swerte. Nagado ka nga. No kayat mo nga agswerte iti biyag, mamati ka iti ibagbagak. Awan mat mapukaw kan ka no agtungpal ka kit. Tsaka mukan ka kumare. Anya? Pangasi man ta sa anak nga iramraman ka dagiti pamatim, asaan mat nga anak kapapati. Anya laki din. Ano dyan nangeg kung nga ibagbaga ni Aida itay? Bakit? Kunana, adakas ka no ti agwalis itirabi eh. Ha? Para kan kwa na katdakas, takas la ka no iwalwalis ti swerte ya. Naggadukit nga amuna da dyan nga kumarim. Iso siguro ati pa nakabilin dagiti apong na. Ngam no siyak, anya aga po sa anak nga agwalis. Kat nagadungarod ti wara dagiti ubing. Isuman. Patsin mo da dyan kumarim nga. Depende la tamot ati pa nagtrabaho kan panagagat no maipapan iti swerte. Punreta bakit? Sana maal-ala iti saan apa nagwalwalis iti labi iday ta. Anya lakit din. Ay, dayjay at Jenny. Isu nga awan ang asin suwanda iti biyag, gaputasan da apatyan ti may bagbaga kadakwada. Ne, anya ka di maninday tang ibagbagam si Kaida. Apay manin anapan kadagiti karuba ti saritaan. Idi rabi nga men, nalabsak ni Jenny nga agwalwalis. Imbagak kan kwa na, adakas ti agwalis iti rabi. Sana mamati. Anya? Kunaday di apong ko, dakas at talaga ti agwalis iti rabi, tamay walis mo kano ti swerte. Tila da ka mo, Aida. Nagadulag manin nga. Ne, tamay sa kamot. Ibagbagak lang arudan. Awan mat ti mapukaw no bilang tatong palam. Jak amukin Kaida. Apay malaala ayat ti sana panagwalis iti rabi ti swerte. Ha? Depende la tamit ay ti kinagagat, kinasarot ti tao. Anya laki din. Ale, may isa kamat kumare. Ha? Apay kumare. Agwalwalis ka brabe eh. Anya? Tapay kuma, daki sa iya. Awan lat nagdumaan yung ni Jenny. Ha? Apay, saan aya nga imbaga dagiti naganak mo adakas ti agwalis iti rabi eh. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Takas lam iwalwalis ti swerte. Si Kaki Dimot kumari Aida. Anya kay kumatidakas na ti panagwalis ko iti rabi eh. Kita dungarod mo ti wara, nagiti ka anak ha. Kat mabalin mo mat nga ipabigat. Si ka talaga Mari Aida. Apay nga ipabigat ko pa ilaang nung mabalin ko mag-aramidin itan. Patpatim mo day ta. Ay, awan at talaga tinagdumaan yung iti dayjay at Jenny. Ako nakmanan. Pamati lang dagiti sa dot at tao dito bagbagam kumari. Agawid ka din. Nagado ka nga. Natatagwali sa mampay. Tasakan. Ay! Adaman ti saludsudek kada kayo, nana. Ha? Anya dayta? Apay, pudno ka ti bagbaga day nga Aida. Adakis ka no ti agwalis iti rabi eh. Anya? Iso mga minti kanayon na nga ibaga. Saan lang nga siyak tinangibagaan na iti dayta, nana. Adu kami. Anya laki din dayjay nga Aida. Depende la tamot ah. Kanayon na nga ibaga at ipanagwalis ka no iti rabi eh. Kit malas. Takas la ka no, iwalwalis ti swerte. Karugit na kijay. Saan nga swerte nga eh.
Patsem mo na dyan nga Ida. Iti da ito akinabakit kon. Awan pa iti napuotak ang nagmalas iti biyag na. Gapo iti panagwalis na iti rabi anya laki din. Isumot lang kiti kunak. Ngamda dyan nga Aida. Ipaturay na ta muna. Ay, patpatsem dayjay. Awan pa iti nasayat ang maisuro na iti pada na aparswa. Salbag. May samot dayjay ang nagalas a bakla. Isu siguro nga awan aasensuan na itibiyag, tamay samot nga awan denggen na sao. Ne, tairamraman mo manin dayja bakla. Apay manin aya. Binagaak adakas ti panagwalis iti rabi. Ngam, nakadkadlaw iti rupa na asan amamati iti bagbagak. Anya? Kurang lakit katawaan na ti bagbagak. Yak amukin kayo da. Naku na madayta tibilin day di apong mo alakay. Dakis tagwalis iti rabi. Gamday di nga apong mo. Nagswer-swerte aya iti biyag na. May sakamat! Yeah. Imbis apatsyom ti bagbagak, kas kalamangin insulto. Kasla kay lakulto. Saan ka ngayon insultuan, Aida? Agsalsalod sudak laang mo. Anya laki di dahi tuyang. Sardangan nakman dino, no saan mo kayat amadusag ka? Ah. Ay, panawan naklangan ditoy. Salbag kakit day. Kaslasan kayo mo't abak-baketan nana. Nay, alya ka din day tangay bagbagam Aida. Apay, saan nyo nga mo adakas ti panagwalis iti rabi ay? Ha? Apay, saan nga insuro tinaganak yo ayaday ta? Agwalwalis kayo kay rabiin. Iwalwalis yo lang ti swerte no kasta. Dadaan sa mo ti ulo Aida. Anya? Bakbakitan ako, ngumawang pa tinapuot ka nagbalin amalas ti biyag na. Kapulang iti panagwalwalis na iti rabi Anya laki din. Apay, saan nyo ang makita dagita bagbagiyaw? Nagpapadaan nyo kada bakla kunday jay at Jenny. Saan nyo nga mo ti may suraw? Adya, sakpay at talaga ti sana pa isuraw. Ay puna yan. Dita kay manlangan? Ala, agwalis kayo latang agwalis. Tapno ad-ad-dapay nga agmalas kayo iti biyagyaw. Ay, di kay ammo ti may suraw. Masaya at nagawid kan. Narabyan ka manay. Apay aya, inuray nakpailaang. Di ka pala imuna naturog. Inuray ka talaga, tainyuray ko king katiwara, Yesiled. Anya? Unay kan, Aida. Nangan ka iti nagsasamit, Yesiled. Sakit saan mo at dinalusan. Nubigat ton. Anya no bigat ton? Ay salbag ni. Alangan ang maturog kay jay. Ado tiwaraan nga ng timangga kas kadaan niya jay. Nagwaya ngamin dito kusina. Ngumno apay nga ijay kapay laang nga napanangan. Nagadu ka taparikot mon? Ibagbagak aya si katimang dalos katsyakmat. Alang aron, ingkadalusanan. Hindi. Apay, may isa ka mat, asaan mo nga amo adakas ti panagwalis iti rabi eh. Isungarod ako nakainton bigatan. Anya? Kas iti kanayon ko nga ibaga. Dakas ti panagwalis iti rabi eh. Sungainton bigatan adalusak day jay. Mauwatam. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Darasam! Awaya, rabrabi magkagpukpukaw nga. Ada simra ka nagdakkel ako ton dito'y lapayag ko. Anya? Marikirik na ka talaga. Nagdakkel ako ton. Basol mo mutlaan day ta. Imbagak nga mingking kaadalusam tinanganam. Ngam nagado nga ibagbagam. Dakes, tagwalis itirabi kong kunam. Anya lakit dinaya dino. Sinarek lang arudan ti kuton tilapayag ko nagadupay lang nga sasawamat. Udno mo ti bagbagasan aya. No dinalusam kumati nanganam dito'y silid. Awan kumati nakuton dito'y. Naturong kalatta dito'y nga oras saan mo pa at dinalusan ta ko na madagis nga rod. Anya nga ita. Sinirek lang arot ti kuton de talapayag mo. Ha! Awa na talaga ti sirsirbim nga asawa.
Dinakpayam mo nga sakit. Salbag ka. Alamat na. Tulungan na kung dito'y lapayag ko. Hey! Makamuka di talapayag mo. Dahil tatiga na ba iti pamatim ama iparit agdalaw so nagwali si tirabi. Di pa laki. Mapanaming ako itong talapayag mo. Niyalaki dyan. Nana, pang-aasim man tatulungan na. Nay, apay ay daan at parikot mo. Ipigpig samtiag sa una na. Diyak ko na'y mangigtibag bagam. Apay natulong kan. Un nga ron, Nana. Anda nga min simbrek ako ton dito'y lapayag ko. Sapay nagdakkel ako ton. Anya? Hindi larabi, Nana. Nagsakit na talaga ti lapayag ko. Sapay day dyan matadino. Awan bibiyang na kanya. Di nakpay matulungan mat. Taapay nga men. Anya trasaw no apay anakastrak ti kuton di talapayag mo. Kwa nga min, Nana. Amo yung matan. Dakas ti agwalis iti rabi eh. Iso ako nak nga ipabigat kung ti panagdalos ko iti silid me. Naturog aklatay jay. Ngamni, simbrak matan ti kuton dito'y lapayag ko, Nana. Ay da paw ay da. Day tanto mga men ti patpatsam. Pamatila day tanagiti tao asa daw. Anya? Day tanto mga men ti mulmula iti panunot mo. Anya nga ita. Gapo iti kinasadot mo. Agparikot ka lang araw. Anya laki din. Nakadamagan mo't iti day talakay. Di tama nakaluba. Anya laki din kat gunggo na. Nagkunang ngamen asaan na awalisan no naskan mo't andalusan. Amumitin na dyan ako malim. Mamati la unay adakis ta agwalis italabi. Tama iwalis ka no ti swerte. Anya nga ita, no kinutong tilapayag na. Isukot tinangipaikan ko na ati pagparikutan na. Tangalod ket. Kat, naikat nga tan ti kuton itilapayag na. Saan pa ka no? Baka gay ay ayam pa lang di unig Isumit ako na nagiti kaluba. Adda di tabalay da nga agpalpalikot. Gapoy tidakil ako ton nga day tilapayag na. Kung kuna damit. Anjala kit det. Sumungsungat ka pa ilang nga maagkat-katawa ka. Anyat gagaram dito'y balay, kumare. Nadamag ko nga men, asinarak ka no ti kuton na talapayag mo kumare. Iso nga mayak. Anya? Anya kumati kakat-katawa iti dayta. Makakatawak aga po iti aramid mo, salbag ka. Ay, di nakpagpungpungtutan dyan eh. Awan ti nakakat-katawa iti araramida ka. Anya nga awan. Ay, apo aya mare ayda. No saan ko maaga po iti pamate, mapamati ti sadot, awan ko mati pagparparikutam ita. Anya? Ipigpig sam ti agsaw, tadyak mangag. Di ko na gunggulam! Anya? No kasapulan agwalis ngamin iti rabi agwalis. Tapno saan ako tunan? Saan kat aday ta pamatim ti pangpangrunam? Anya nga ita, problema lang ti impay na. Aging ka ita, dapay lang ti kuton di talapayag mo. Anya laki din. Kaya't mo asawan. Napan ka ibalay da, kumare. Wan kumari, pinasungadak ay di makapainsult wa katawa. Ay, kat nainsulto mo't lang, bes. Ay kadun abes. Amumot tanti panagat katawa kat makapainsult to bes. Ay, gunggunanakit di Kinasadot na lang da jay. Iso asan na makawalis iti rabi. Ay pudno day ta bes. Basol na kadimot laeng nga pa nakastrok ti dakkel ako to iti lapayag na. Pamati ti sadot at tao ti patpatsin na. No, ado ti warna, apay ka din na saan kang agwalis. Tsak manamukan ko na. Siguro. Itaan ako ton tilapayag na agnakam mo siguro bes. Huwag nakam abes. Ngam no saan latta, ang mga no inton sumarano kat saan lang alapayag na ti kutunan. Ang mga no ti silang ng tumutan. Anya? Katwan mat,
No sir, kan ti kuton di mabagbagi na, jaklam mo, ay, yan niya laki di. Kumusta nga, kumari Aida? Si kamat gayam kumari. Wen, ako nga. Di mo kunain na nakuton mo day tamatam. Iso asan na ko na may lasin, salbag. Si kakit di man. Ang ko, medyo ipigpig sambasit na panagsaw. Tama nga no di ka unay mangag. Saan pa'y ngamin anay tidakkel ako ton dito ilapayag ko. Naiina. Ti kunak laang gungunam. Anya? Ti lang to mga min patpatyam. Surwam kay ding agdalo si Jabalayo. Aldaw manwin rabi, parbangon malam. Anya dita. Ha? Ita, day talapayag mo ti kinuton. Alangan kay di mga orayan pa ilanga, day ta silang mo ti makuton. Ay, jalamon, pati kere, mapo. Jalam. Si kakit di mat kumari. Putno mo ti bagbaga, saan aya? No day ta silang mo ti makuton, ang mga nupanawan na kanila kay mo. Iso asan mo nga orayan na mapasamak day ta. Surwa mo ti agdalos. Saan adakas si panagwalis iti rabi. Ti dakas ket ti kinasadot. Tinya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.